Kağlayın kalkın. Bana bu yoldaş Almasbek'e Kuday emir versin. Bak versin. Yolu şıdır olsun. Yoldaşı kıdır olsun. Bundan arı yol açık olup ak yoltoy, ak yüzlü padişahın biri olsun. Ağayın tuğanlar, Ağayın tuğanlar, men bataga bunday cevap bereyim. Su menen жерге көрөт дейт, бата менен элге көрөт. Ушу сиздердин батаңар мени сактап атат баланын баарынан. Мен ушу элдин көзүнчө, мына Кудайдын көзүнчө тоолор, ак мөңгөлүү тоолор турат. Кудайдын көзүнчө сөз берем. Эгерде мен шайланып калсам баш аман болот. Эми аксакалтарым басын падыша болбойм. Мен президент, кызматкер, элдин кулу болуп 5 жыл иштеп берем. Кудай буйрса. Эл үчүн. Rahmet. Anne var mı? Can kıyılı kağla kovalanmaz da katan var ki. Rahmet.